आज शिक्षा विजनाचो अभिनंदन हो प्रोग्राम असलो आणि ह्या प्रोग्रामाक आमकां आजचे जे चीफ गेस्ट असले ते कलांगूटचे आमदार आणि आमचे सिनियर कलीग मायकल लोबोबाब तसेच गेस्ट ऑफ ऑनर असले ते डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन मनोज सावयकर आणि हा प्रोग्राम आमकां सपोर्ट म्हणून आमची जी सेजा वेदांता कंपनी आसा ताच्या आमच्या बरोबर असले ते डेप्युटी सीओ धीरज कुमार आमचे आशिष पिळणकर असले. आज आम्ही सबंद प्रोग्रामाक अरावंड 125 भुरग्यांक फेलिसिटेट केल्ली आसात. हांगा जी भुरगीं फेलिसिटेट केल्ली जी 10वीची 80%, 12वीची 80%, बॅचलर डिग्रीज जे BA BCom दिसतींग BSc 60% एबोव आणि सगळे लॉयर्स जी MBBS केला, LLB केला, इंजिनियरिंग केला B आणि अलायड जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन केला तांकां आमी फेलिसिटेट केल्ली आसा. खूब बरो सपोर्ट आसलो. हांव सेजा वेदांता कंपनीचे मनापासून आभार मानता की आमकां प्रत्येक प्रोग्राम ती शिवजयंती आसूं किंवा आज आसूं तांचो ल्हान ना जाल्यार मोठो आमकां सदांच सपोर्ट आसता. तांच्यांनी असोच आमच्या लोकांक सपोर्ट करपाचो तांच्या CSR मार्फत सो दॅट तांचो जो CSR जो फंड आसा इट गोज टू द रायट पीपल, रायट म्हणजे लोकां खातीर म्हणजे एज्युकेशनाक हेल्प जाता, आमचे कल्चरल हे दवरपाक आमचो कल्चर मेंटेन करपाक हेल्प जाता किंवा आमचे बाकीचे जे गोष्टी आसात बारीक बारीक कामां करपा खातीर हेल्प जाता. सो तांच्या परत एकदां ॲज अ आमदार आणि शिक्षा विजनचे अध्यक्ष या त्यांचे मनापासून हांव आभार मानता आणि तांकां देव बरें करूं म्हणटा. Hello everyone, my name is Vishakha Pramod Hobre. I have completed my Masters in Pharmaceutical Chemistry from Goa College of Pharmacy, and today I have been felicitated for my achievement by Shiksha Vijan Bicholim and the Vedanta Seza Goa. It feels very nice that people appreciate your hard work and Vedanta being so kind enough that they have done it this time also. It's been 5 years that Shiksha Vijan is doing this program and encouraging the new talent students to do better in their future. It feels very good that Vedanta has achieved this much of success in all field, and now they are pushing the new generation to betterment of the society. Thank you Vedanta for this opportunity. Always be grateful for you. Thank you.